West Karbi Anglong Hempi Hamren rong sopi a hithi kimi along kedo Nirmal Roy ahem kedam tang mati jong ni phai Kresir Kebarni me chopidet Bangso ahem me ke choahut Hamren Fire and Emergency Service atum kilidun ke dera jok thangna ra hormuta pe jok donong le datlo Hamren Police Station angkang Hamren Municipal Board ka parlo Ward number 3 kalong inut be haklem bangphu Nirmal Roy ahem men hem me chopidet lo Biruta ke tok bama porahut an ke kupuson pensi hemmi ke chu kachetaran long lokma klar dakpen biruta long lelang Long life pen non tong sikot na dak tang kohumri pon ano na dak ward number 6 Nirmal ahem lo na dak Nirmal Roy alang itu MC dak me chodet lo lapen koson te simi ke cholong ma lake apor do ma ke chini dak delan sital me ahem asor ta pinia program long kidun lapen so te si dak induta wi koson si dak kobor long lo si non alang tong sikot aso am cylinder kang bob lapen ni dak che kalong ke chu lai apisi dak gom chelong lo lapen aso pentong sikot fire brigade sa pan Fire and Emergency Service alang tu bukan birta pilo pusame ngadak apor penangkili duntong dek penajok dak mechu et APC dak Fire and Emergency Service atum pen dan apili lo Hemmi ke chu along tong sekot pen FNES mate Hamren Fire and Emergency Service pen adimaklong pali dunsi meakar pamep dun pen adungara ahem me ka cheteran pen pajok dun lo Monta halapu rarahin pen kapachini pona tengke make pa memagari kele dunderega joksi lapuan make cholong lok la pen bangso hut ke ongdung long le pata pen danglok ke nang sot alo do anta mi chupon detlo la si alang litung kana hoga putha bangke sarkar hin pen rapona sonte mesenji pusi ningjepo কি লোকসান হয়েছে গোটে সর্বনা হৈ গৈছে মোৰ দুটা মাটিৰ কাগজ লো ফোন যিমান আছিল আৰু বহুত কাপোৰ কানি বহুত কিবা কিবি মানে ক'ব নোৱাৰি মানুহ সোণৰ বস্তু সব গ'ল মোৰ কালি বিয়াৰ পৰা এই ফোন কিনি মই চুকেছত ৰাখিছিলোঁ মোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল মোৰ একো নাই মোৰ আমাৰ কিচ্ছু নাই আমাৰ কিচ্ছু নাই Nilika Chubirti, Seru Pendanglok, Peri do Anta, Minan Chupiera Jok, Nonili to Mabangke, Nonamat Hangta with their Lucy, ahem hu, Mekri Meklangben, Jethandon. তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল কেনেকৈ কি হ'ল ডকুমেণ্টছ কাপোৰ কানি সোণ অলপতো থাকেই টকা পইচাটো আছেই ঘৰত 8-10 লাখ টকাটো 10-15 লাখ টকাটো যাব কি ঘৰ আছিলে এইটো বাহৰ ঘৰ কেঁচা ঘৰে আছিলে কেঁচা ঘৰ ওপৰত টিং তলত পকা আছিলে ঘৰটো Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong